ingilozi zaqosha umswati but backseat Echela umswati backseat kufuneka abantwana bakaNkuluNkulu wena unomoya wokungalaleli athi ingilozi zasusa umswati nabafazi bakhe nabantwana bathi backseat laba kathi baye emuva baza ngaphambili ibhaliwe ngithi ukuthi the first will be the last and the last will be the first. So ke uyahlonishwa umswati ene ngikhulumile ngathi amalanga wakhe azophela ukuthi nini azophela amalanga wakhe ngoba uJesu sibonisile ukuthi amalanga wakhe azophela nepresident yala la Aw yes now ke umama lo uthi bamukiswa emuva and uthi bamukiswa emuva kabuhlungu without order ingilozi bamukiswa emuva then ke abantu abampofu abantu abasimple balethwa ngaphambili